Raya tingali Kang Heri. Ayo nu medol. Nu medol bar. Mana? Ya, tekan gitu. Nu medol lah. Ini gitu. Wes. Kita panangan. Teh babon berat. Oh iloh. Aktifin baraya. Raya tingali Kang Heri. Ayo nu medol. Nu medol bar. Mana? Kita tekan ya tuh. Oh nya. Mang bedol lah. Apa enggak? Kalaunannya. Diskusi. Cabean baraya. Lumayan. Yalah, strike pertama. Cabe ya. Jangan lupa salamna euy. Ulah salamkeun leutiknya. Mana? Melag euy mang. Ibakeula atuh. Ibake sake. Iya. Bener, strike pertama. Salam nyangket deh. Oke, next time. Bala euy. Bala. Aduh, Ketingali. aku benah heula itu. Susah baraya lah kena. Keun. Jadi eta. Dibedol euy coba eksekusi. Ning molonyon euy. Resotkeun. Oh, tah di imam deui tah. Aduh, nyamuhun euy. Aduh, hinaon deui. Sikat. Ini gitu. Wes. Baraya. ABG bongsor, baraya. ABG bongsor, awas resot. Mah resot dia mah. Bener. Bener ya, kadaratkeun heula. Ayo. Salam-salamna Kang Esa. Kangge Komandan Asep. Sareng Kang Aris RW. Teras teh kangge sadinya. Nah grup teh Mang Rian. Aya 2 itu teh, aya Rian anu di Bandung, anu di Banjar. Teras sadinya Mang John Muneh, Kang Erik, Mang Bahrul. Terus sadaya lah wargi metot sadayana Punggawa metot sareng Kurawa metot. Oke. Kita lanjut ABG bongsor. mantap. Aing mah ke sliding enak mah ya. Sikat sat. Udah. Wih, Enggak sama karena akar gerak euy geuna teh. teu wong di pasar. Oh, teu eta mah. Teu Ya cacingna. aduh. Ya nyokot cacingna. Saya deui. Cacingna di masih. Tempo. Nah, muter kiti. Tapi dari tadi nu abg kitu muter Badak kan ya? Jika tadi betot salit menying teh. Ini sih. Baraya. Pak. Babon cek si Rema. Baik next time. Pak. Aduh. Spot naik. Mang Yodan. Medol katanya. Mana cik atuh? Ngeplos. Bea kurokna jeruk pisan. Ngeplos berarti. Di berani. Jeruk pisan kok. Wah, si betot cina baraya. Betul. Ya.
Apa namanya? Candi Ulagan. Mendol aku. Ada. Tadi kumaha? Yang ieu nya gagalnya. Mana ieu? Waduh. Aing asa rek menang 2,5 kilo on juga na meureun. 2 kintal setengah juga nama. Seperempat kilometer per jam Fahrenheit. Pak. Ini bala ing spotna euy. Teka deueung. Masih ya. Kata pendol lagi kita. Ih. Nih anjing. Eta panangan. Teh babon bare. Oh ilaha illallah. La ilaha illallah babon. Kikikil. Anjing aing ke sliding koplok. Nope. Banget ya. Babon nya. Jadi keseret tuh kereta. Seret Kudu udah kagak kadaratkeun euy riwang aing. Lag tapi nya. Lag cager. Pageuh. Cuma cuman dulu yang kene. Ayo mana eta 1 kilo separapat eueuh nya. Eueuh lah. Sabaraha on tah kira-kira? Iya kira-kiranya 7 on. 7 on lah nya. 7 on aya. Aya. Oke. Kaubaran nih penasaran teh. Kumaha baraya kabita teh? Kabi. Aduh. Teh kabita. Nah, ya, itu belut itu. Oke lah, jangan lupa like, komen dan Subscribe. Ya, eta mah geus sabaraha kali disebutkeun asa piraku we teu ngarti. Pak. Ya. Next time. Aku tersleding. Aku tersleding. Sakit hati. Ya, anjing teh kedeung deui aing nih. Ngangkat segede suku aing teh pokoknya. Ini ngayaan yang cai. Barayang ngurak tuh. Tinggal barayang ngurak. Si Ujang. Ngurak orai. Ya, orai na ya. Sambil menunggu waktu iuh panas baraya, aduh tongong teu kuat. Jadi kita menunggu waktu aja dulu, kita ngaso lah. Waktu masih panjang. Anjing geus menang babon kali. Strike baraya ieu Mang Wildan, aduh. Pertama ke sliding, kedua ke sliding deui. Ketilu kali 16 endam. Dan apa ya namanya ya? Serangan balasan baraya. Mang Rian teh ka bawah wae kumahanya ada motorna hiji teh Mang Rian. Aduh kumaha. Kita Udah nyelap di naban. Sayanya pulang dari Banjarsari langsung ke rumah Mang Wildan gitu. Karena Mang Wildan gak punya HP, jadi saya susul aja ke rumahnya. Tuh, makanya nih teman-teman semuanya cepat-cepat di-subscribe. Itu. Jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman biar cepat termonetisasi dan dapat AdSense gitu. Kalau udah dapat hasil dari YouTube, kata Mang Wildan mau beli HP sama motor Randa anjing. Semua. Kasih ka ijabah kumaha ge ka benjing Randa. Tah aing ka benjing Randa hasil ngurek cenah. Hasil ngurek. Oke lah, next time baraya, mudah-mudahan bisa keangkat nih. Katanya di sini ada belut ukuran 2 kilo. Ya, lumayan lah 2 kilo lah. Ukuran tangannya kayaknya. Ukuran tangan lah nggak apa-apa kan. Itu juga lagi berjuang ini, mudah-mudahan gitu. Oke, kita lanjut. Kita baraya, kerengenah-ngenah diuk. Wah iya jika nama 20 kintal jika nama belutna euy. Pak. Bolongnya bekas saat pan. Aduh aing kumaha ngamerana ieu euy. Leur baraya. Tek bae. Sidat. Belut kata. Kan sidat. Ih, si imbang gedena segede. Segede sidat.
ABG bayar aduh. ABG bongsor. ABG bongsor. Juga jika nu harita deui nya. Kumaha tuh Mang Rian ya teh? Aduh. Mang Rian? Tika bita. Kita nyusul tuh dan tuh. Heeh. Masih. Ampun. Oke lah, dilajeng deui karena motor salajengna. Oke. So next time lah. Jarang deui cenah baraya. Wah, aing kudu turun ieu mah ai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Abi gobis. Tas gede gitu deui we. Aduh. Ih kumaha ieu? Saya belaan labuh ini nih. Rungkat temboknya baraya. Bulutnya segede gini. Ya, yang penting mah edisi panen lah hari ini. Panen. Berarti orang kudu turun tangan ya meh menang babon. Enggak dongeng we di ditu. Sian. Ih, tuh nu gaduh atuh baraya. Tuh, yo. Mang Andi. Dilanjut deh. Lanjut deh. Next time. Sebenarnya orang mereka. Kurang bedol. Cik, sok. Tidak kicing. Tidak kicing baraya. Aduh. Babon. Wan. Ai sugan teh nyaan babon meraya euy. Hanas tos abi tuh ditu tuh. Tuh, di pojok ditu rusuk ka dia lompat set. Aduh, Udah tarik udah lama dan. ai pek teh. Ih. Iya. Kembali lagi turun hujan seperti biasa. Astagfirullah. Ya, kita review dulu nih berapa pendapatan hari ini. Lihat baraya, ini dalam koja, jangan sampai kaget. Kita buru dulu kan. Ih, nu abinya. Banyak baraya, lumayan lah. Si hitam pekat, si panjang leur. Oke lah, kita lanjut. Nunggu hujan reda. Tapi kalau nggak reda ya kita pulang lagi lah. Langsung closing. Oke. Stop stay di my channel. Lanjut.